Nah guys, ini BMW Hedonnya Palembang guys. Siapa yang nggak tahu ya guys mobil ini? Oke, simak video ini sampai kelar guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun para subscriber berada, semoga kita sehat selalu ya. Stay safe guys, jangan jaga kesehatan ya. Oke guys, hari ini kita lagi mau penjemputan mobil BMW guys. Itu mobil paling keren ya di Palembang ya. Jadi hari ini mau kita jemput, mau kita beli ya guys. Tapi kita sekalian mau cari makan ya, makan siang karena udah jam 12 siang guys. Bagi para subscriber yang belum makan atau yang belum sholat zuhur, oke, makan dulu guys, sholat dulu ya guys, biar hati selalu tenang guys. Oke guys, ikutin terus hari ini perjalanan kita guys ya. Nah, jadi kita mau cari makan dulu guys. Kira-kira enaknya makan apa ya guys? Ini pengennya lagi makan pindang guys. Jadi mau ngirup-ngirup kuah pindang. Langsung aja guys, udah di rumah makan Pindang Agan Jakabaring ya guys. Ini pindang yang enak ya guys ya. Salah pesen gak ya? Nah guys, habis guys, lapar, bersih, pindangnya sudah masuk perut guys. Wah, ini pindang telur guys, gabus. Wah, sama Kak Bambang, sama Bro Usman guys. Wah, keringat dingin guys. Oke guys, kita lanjut perjalanannya. Mau ambil mobilnya guys ya. Ini langsung OTW ke rumah pemilik unitnya guys. Ikutin terus. Nah guys, kita udah sampai di rumah pemilik unitnya guys. Jadi mau kita cek-cek unit dulu ya guys. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu guys. Oke, langsung kita test drive dulu guys ya. Wih, gimana guys penampilan mobil ini? Ganteng sekali kan? Hai. Wih, panjang knalpot mobil apa itu? Nah, jadi ini barang standarnya BMW guys ya. Wah, kita udah bawa double cabin guys. Jadi bak double cabin itu penuh barang BMW semua guys. Jadi alat standar dan racingnya lengkap ya guys. Habis kenapa kalau They said, don't fall
turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Oke, udah selesai semua, kita bawa pulang guys mobilnya guys. Gas full. They say, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Oke, sampai di sini dulu. Bagi para subscriber yang minat dengan mobil ini, boleh guys ditanya, nanti saya sematkan nomor telepon saya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Bye bye. Until you